independent farmer prosperous ma de kisan sanmelan amai langhin samilangso lapen hawar kehat along padopon. West Karbi Anglong Mailo pen JEE entrance 2020 along national level rank chepalongdu. Bokajan along idonvet ahem pen bike humthom kangpon. West Karbi Anglong along ingnam raiko matung puthot thengpi kangpukin ebulong. Kardom Pini Abirta thanbang nili merina hansepi non arjutha Birta angton pen. West Karbi Anglong along Khironi ingnam raiko matum Assam Meghalaya ahoy along khirmi lapen mulaber arong adak along puthot thengpi kangpukin ebdun thulong. West Karbi Anglong along ingnam raiko matum puthot thengpi kangpukin ebdun long. Patumi Adap Abirta porphai ke thom apor edon ratandas po abang po hempen adur kelang ngomate kanghu atu ketona mithan aphan araki ahormu pachosi bike humthom inghu pondet. Manghu meme athe koson kuhin penloni Bokojan police station kaparlu angkang Adap Abirta apor malom ratandas po aham along pen pang tik tik che atum kilut pen dangni abait humthom edon vet ahem pen ponchong hudet lo. Kanghu pondet abide like Hero Extreme AS09 F8763 KTM Duke 200 AS09 F8135 lapen TVS Apache AS09G 2854 lahelo Birta kelong pon atengke kanghu mate dukai datum hemkiton amithan aphan araki ahormu pachodet pen pamanghudet আমি ভাবছি এনে কুকুরে ভগি থাকে হাল্লা কৰি থাকে কোনো ওলোৱা নাই গমে পোৱা নাই তেতিয়া ৰাতিপুৱা মানে মৰ্নিং ৱাক কৰাৰ কাৰণে ভাইটি ওলাই তেতিয়া ওলাই চাইছে যে বাইক তিনিখন নাই পাছত গেটত গৈ চাই যে গেটৰ তলা ভাঙা গেটৰ হুকখিনি ভাঙা আৰু ওচৰতে কিবা হাতিয়াৰখিনি যি ভাঙিছে এইখিনি বস্তু পৰি আছে আৰু এনে আপোনালোকৰ কিবা ধৰক ওচৰৰ কাৰোবাৰ ওপৰত কাৰোবাৰ সন্দেহ তেনেকুৱা হেৰি আছে এনেকৈ সন্দেহটো নাই এতিয়া কেনেকৈ কি হ'ল এইটো ক'বই পৰা নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে তেতিয়া ভাইটি গৈছে এপ্লিকেশ্যন দিবলৈ আৰক্ষীক জনাবলৈ গৈছে এতিয়া বাহিৰত এই বস্তুখিনি কৰি আছে যি বাইক তিনিখন কি কি কুকুৰ এটা আছিলে কুকুৰটো কিবা খুৱাই দিছে কাৰণে সেইটো এনেই হৈ আছিলে ৰাতিপুৱা বেৰচৰ নিচিনা আছিলে এইটো অলপ ঠিক হৈছে আপোনাৰ তিনিখন বাইক চলিছে কি কি বাইক এটা KTM এটা এক্সট্ৰিম হিৰোৰ আৰু এটা আপাচে Langhin BJP Kisan Morcha Hawar Kehat BJP Kisan Morcha lapen samilangso BJP Kisan Morcha atum chepatir piponsi patumi amethang amandala long kisan sanmelan padopon Patumi Prini Paitroxi Hawar Kehat BJP Mandal Office along Hawar Kehat BJP Mandal Committee lapen Kisan Morcha atum paterpi ponsi Kisan Sanmelan amai padopon Hawar Kehat BJP Mandal President Ramayan Chauhan ahin pen Chipahem Phu Ponsi Aluhi Amen pen KAAC Khonsing Rongpi Hawar Kehat Municipal Board Ward Commissioner Momit Khaklari Hawar Kehat Mandal Prohibari Praneswar Cemetery Hawar Kehat Mandal GS Ganesh Inghi Lapen Morcha duan amai phu atum chetongdun Nason thak si langhin BJP asahem along lapen ke korkanti along sitame ing samjin pen Kisan Morcha amai padulong lo Ajma Super 40 po amen Pachethang plong coaching center ben Karen Upadhyay JEE asad lang along chepaundun si IIT along amen chetapdun West Karbi Anglong Mailo ben JEE entrance 2020 along national level rank chepalongdun Pini Abirta ke paan si Kangton Iglok domethak me Kardom